Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abayibuli iginego sori yuko ige yo muitongo unekore twasimure na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Chando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo kakire mbereya ankyombo kebuya omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo lakire mbereya ankyombo kebuya bana nyamusi nje mbeya ndio ko likiga wara kwana no monte wara kwana na bante kero kwa bumire to goja ne pere yage wana kwa isika umanyenga we muka muro mino monene o mu maskani aya ali ataki oyo chandete mama tete kunganya mutigere ngala te kunganya mama nganya ra tigere nyamusi ngi mama kunganya ra kuruka usali ke to mo unera kata mama kunganya chandete mama mono mama ngya ko tebe Buko mute toge kama ngana go buya mo tango ko sanande nai na abere ngonya koranga oyo ya tari ko baraga ngo tuengerore o tari ko baraga mama taba torwa na korete tinko teikene nani karuga ora iganya muki ntae to kirio mono yo go pi tiniko kirio ndara mama ka chande kankire ngo sana nana go mama tari ko chande kakinda okire Si, nataka nikuulize ndoto niko walisi. Tedia sio gobe. Bonoroche. Unaona yo otete nko nyomota ite. In that marriage, oroche you are a drunkard. Eh? Yego konyo. Njitindi drunkard, jinedi dio. Boss, daily drinking of some. Njitindi morebe. Okay, yandera. Bonoroche neza waka. Mazi. Ayo konyo boyfriend ya oteri konyo gose moko nyumwetse. Bona tenda kubuji. Tikwanya kora morogi ga konyo muno mupasta. Kwanya kora? Nani kora. Wanko yuko. Anya goko yuko. Nabo mwibyara nyumu. Kwanya ndo ntana kugori. Bona abayiburi abo mumbura. Noroche nyumba ga vile tufanya. Mtumno goto sautel sometimes story gota. Washa kukubaria. Mba kwanchere mmo ibori kyora nje mukabumbura cyo kunyoma. Ngoko bori nderiswa. Ababuri abo naba uchikonyoma. Naba konyoma gusene boyfriend yani abebo, kababa. Nero uchikonyoma. Si mzazi? Point of correction. Si mzazi? Wewede.
Induna abantu tochora ine nende tuanza ine. Onye ni chifara na butongi chifara atuweke mitenda akana. But usiwe sema ni mzazi anani. Kwani wako comment? Sasa mkoma mkoma fara wote. Andi mubyara bana chifara. Baba mwigori tayuranje. Areteru. Mukamurori gesakweke. Ani tukondio ndawa tebigento yani. Okera na moise komino. Kwanza yumente nende tubwate story oranyore twagochorete emete man tugakoreta. Sata si. Ndeto kwa. Ikaria mangana mangiri katura kosa na. Ndeto bwato kanem nyamusi pi. Iga se familia diga. Ndeto manyengo mondo lete nyamusiga muka. Sindega. Ngomo kusinda. Ngakyo yuko moyo. Murusi moyo. Aina nasobo. Asiki. Tawo tukoleta mangana mange ga iga mito. Aiko andori. Nyabuke tengo te biga. Mama ngokonya. Ngakyo como konya. Umusiko oretera mangana mange ka. Ondari ko bera. Nyabuke ngokosa nande naye. Ndete ura. Anya yote mama chandeke igoro ya nyamusi. Ndete ontegerere. Nkontegerero. Mote no akindo mu muromo koko tikumbe bwi familia ye. Nengiti ngwanja bone ngandole ngamuka muromo ndo muka ega ko chongere ko mo mochongo. Mama ka go chanda. Umaita mangani no twabere tuko ya yiku sana. Na nje mate na ndwana komera naye. Nande yare party ngia ekwacha kwa nyora on the spot. Bono ntaite ngotebiga. Kuchakera lero nandi kuchakera boni kanda itebuere kere to basa ko timbasa ko igwe story yago. Umaita no muisika bomba somochu. Uyo kamati yago. Kamati yana bana takwesika. Asike mama tarenge gokoka. Anya tari bo mama kangotonya altimukaya. Soko chinyombo sichanga chao. Ndakoche. Orati motengo kosa na nanye bo. Tigaso ke naende ndeke nora mu abike tumo muro mteli yoko nora kunya kuirane nayo kara no kwarenge. Ndakoche sichanga changa so. Tengo te bigali katora. Atoro ndaikende. Ndato. Ke bana na kyote. Ndato soko bange changa chao gani. Orai. Boko mate doje na wacha kiro ko sensi nka se familia. Ondari ko bana. Don't dare. Korana ki. Ndagete. Na no grupwe. Ngo ntegerore. Omaite no kidomo ke bunandika. Ndago wakane chingumi sato. Choka. Aye. Ko wakane chingumi ke sato choka. Otoke kwa obo ni ko kwali ke. Oyo mora soka. Oraiga. Teto ande bakarugoroga ari muntu mwa obena mama. Koikara soka. Oyo mora soka. Gorande. Umaite na okora kento kirira ra. Changa chako soko ke. Aye. Utagonjo. Seraka. Umaite mukamu gae. Mokamba kaya bwana terende. Abana terende. Aya mama kunganya bigoro yao. Kokosa nande naye. Umaze niko siketa mu isoko bintu lakini no mone nole. Ngoko discipline ndaye. Aya bwana umone kama. Aye. Ngomo saba jolara agenda sobo mama tikade kunarenge. Koko juatando mai. Kono mai tengo ngwe tengo sukari kukinere. Oya kora yenda. Oraiga. Kire bakari. Kenda nyomba gali kuchakira boni kana andi bondo jinga ngweta mimi. Akora swa nyomba so kya ndio ya so. Dikwanda. Umas ai. Koko sanane naye. Korana ki. Mera nga. Nande konyore nga nande ngwa mangana ko nande kabire kata tunga no oli mwa mukaya ga kunya kuuma na leo. To kwesika. Kijana anajua kweli anafaa kuja kufanya shughuli zangu ya nyumba. Sasa nilikuwa niende town, niende nifanye wantu lakini haonekani. Anajua ananichezea kweli. Hello. Nzuri sana madam. Nakusikia. Sawa, samahani. Nilikuwa nifike mapema lakini akipole. Ni vile sasa kuna kijana wangu ananifanyia kazi na hajafika. Tafadhali nisamehe kwa hilo.
Yes. Kuna vitabu nilitaka unitolee. Alafu niweke kwa drawer yangu. Aha. Kesho nitafika. Sitachelewa, nitakuja mapema. Kama si emergency yake ningekuja mapema, pole. Haya. Asante. Lakini huyo kijana ananijua kweli, Najua hata hii kazi inaweza ishia hapa. Mimi niko na kazi mingi za kufanya lakini anaona ni waste tu time. Atakuja tu. Atajileta mwenyewe. Omoitongo. The interpretation of our position is that there are no orders that stops any process from going on. Ekina kirengeto kwamererio gotia ni gukwayela ichobe babuno mokonyi wo mugavano be county ya Kisii ni gogyategerwa ni gokirana cyo stariki 15 mwiki okiri tukuria Jumaine abagere baye ni go baikirana sekigambero litukuria rero. Akigongo chikoiba intige ko ni ebias intige chiro abana basoe koiba ga akyomurai na yeria mariga Ningora konya bangi na bebiaze nsemo ya daraja mbiri mbirero balde niko basega sigiri kuna kuruwe byasi byabo nabanyanyimbo bataoni marwa gosenya sorenke bakubuni kwa gose harati totebye. That is why you can also hear Kenyans are now asking, did we really make the right choice? Because what Kenyans wanted. Abanyagetari clinic officers niko batebiro mugiro go ikogendere kerokeri ya kinyagetari bene kirigeti go kigo cya komugiro buri tukure Jumaine wiki go chansemo yobo cyano nakiyabeire go se kuno kokoboria. Omoitongo. Chinagondo china mwana tang chere tiboronge asinito kurmo isonde abondo chinga irengera libya ombiri gocha sindi ikonka kobosere tebono gosuno tanta geti omukyo mongno bosbol ngotabiga asiya ikeire ndo chinga amangana ya ndarata na mangana rinta nta nyare guwanchirana ekero okoimo kwatebe nga utige nyamusi ogende ikobono orengera tikoteba nga nyamusi oyo ninjajireta no manyete na bonda abe kabisa nkoimo kikebumbi nyumotaraji kwa mu akogenda nkoimo kibori kebumbi gango sibere binto bya none chichwala ngosoke ngwane ko umuntu asokirigo ole miaka 80 ochire so amoga kuminto ntene change ntagete komentinya family yaitu ebe nkomu igaye bono umwana oyo itumukaya ayetago kuneti ayago kora gakyo muga kuminto onyenga kalibubi monene naye kwaigwa kwe munango gotebia muga kuminto gotwacha gitobuguma bwitu burubu ya butigocha gocha lakini bonekero umwana oyo itenyo moyaso ngabone ibintu byajakire gochinji ekero byajakire gochinji tiga twakwanera na munantu mugaka no mongena egere tokongye family yaitu nore naye twarategerera kwaraburi umongena inakibona amangana aya inaki twaranya tatu antu tweka muna tuli babirega uno nento nakige konga itinga ngenda sinto nje ko kwanera nje ngana ndiyo ndagotebyaye ongitabire muno mongena omanyete amangano yugukwana na maya lakini toyiguete muno gukwana no yategererete bori muno gukwana nje nyiguete pe munango kwana mbore mukare gotera nga mukaya ni barimu lakini nonyorete ngogotebya gosetaria na gotebya no mufano ona ari gukwanira omwana oyo
ekagokora okonyora geikaransete emete maate epare ensemo okonya gotera okonya kurika bona yesu omotu ore gose ng'aki okare oroche ng'a nebarimo marriage counselor. Hey, advisor. No wonder bila yonsi pia inonyomi. Baba hata kama sijaolewa. Imagine naye torigere tumotugali. Na ande mimi I'm not ready for marriage. Kama you are not ready for me, I'm ready. Na amuile ngende. Ready lakini hakuna mataini la takubali ama father in law ebinte byogo koragaiga. Na mbono amana baremereri ari nyumba gaiga. Plus mimi nkoso akabaka kuchikokori. Kwanda nilikukataza usiwe nitafuta. Tigepe last and first and last. Maisha ni yangu. Inje na mwire nyomu. Kwani nende tumote itiko nyomu kimwa yako teba nyongo so mote itima mumi na sigane. You need mama sigane. Nimepata na nyore boyfriend na nyore ndaga boyfriend tigante bi sister yane na nyore ndaga boyfriend I'm ready kwa nyumba. Ndio uko kande ndio uko iwera bobe. Si. Ai sister. Tigankote biga. No nyore tebe to choko yiga. Asimonywete. Na bare bya obami. Madenira taweza hiyo kazi. Ndio nimekwambia ni hata nyoma ni bwanangu atanileta kwa nyumba. Mumelewa na bwanangu. Kwani kera ndigeti kinde soba. Baba kuchana kwa. Ndebi. Like that. Ochora no kwa. Obo no bwana. Na ituko ndiri na abate ninyore mitando ndate korigingo te nyambeki. Na nyoro mchande boyfriend yanita iteko mpiga. Hakuna siku sawa. Mbona kwa na gaiga? Unajua mimi sitaki kerongo kwa natuanya kubishana. Na mtinda gete. Acha I'm bold with you. Maisha ni hapa. Karwa kitabu. Nitakugonga enda. Vampire. Manyoa. Pisa mili. Wesko yota manyeti. Hanijui. Etina chompo ibadero. Mwerenja. Aya kingo tani tokenya ndi aire. alia akoro kwa mazoezi gose practice ese gesongo yani elinde chingero chiri akorosia kera ikira alia bari bakumubwatera amangana alia abwatubuya boritari obo barimo bona mwachake gotara barimo bari orino mwana arina manyingane yani embwiri yana bono nalia chakire mabako minto njana mugori timetini byanda mpaka na twale ndo mwana ito aikireza nje manyinga tayo naro raya nje bona igo manyinga tayo ntako kosa mono asingentu nguchikorero mwana nako na bwikwana kwani anganayo mabako minto nayo agonkorera counseling wante na kyo mwana ya ibintu byagenjira imbinga bina biri byaka ungira ngora nayo norote na nemyaka yonsi nkobwatiere okwangira ngora ona yorote wanda binga tena kiango nabasani abo mbeke buyanga ne mangana na norote mna biri bita byare ko bugo tira ko tikiri ona rero byagenji nanjirende na kobwatia egero bongo bwane bona gokora bona kubwata lakini ayibona urante bigo njenje kurigererio mwana one gali bakende gosa mkumi ngo mwana one igabeire bari igo mwana ona iga onchoirwe gose no ko igo tari ko igwa tindi ko bateri to ko ngira ngwa nayo gocho iga chimero kaga no muriro nda otata ke tigotegerera nindi tari kwa muga koyo na umu gusimbu ya tebeta bangina na bayare menu yabaza tari pepe nege chuguchugu nende tali wancho mugako ni ya takomya bobigo kwara boriri bande barabwo ngoyo kunyakera hakonya gokora iga nya gokora bagotebi ngano bo barimo obugete chibarimo na bakiko cyakayo arabyabo mugako mtono tiganda arako mbarabyabo rati gosokia mangana aho isiko elindo chiko yanekera kumbe muno ugweto ko nagoteba igonga obosani obwonga itine chibesa nande bamanye ko chigokora noche
Pauno itokora bwanera na ntutwe kaga iga nyomba toranyole solution. Gitamba mangana ngo chakosoka isiko ntutwe katwanyole solution. Ande ntiko na kwane kera mangana isiko. Kya bana nko manyo mungu. Mwana uyo itomukaya. Munariga. Nko iwete ngomugeni naroche ta mumuragete igo mutambe iga. Ukorukwe producer. Na boleti ngate une producer. Oyibono nero konya producer. Oyibono nero konya komote bimunagokora munakolika erinda materaya achanya beke abeka ali ese bantu bande bakobeka umwana abyuke ayo murakoni njana ajira korengereria na wande biriga e producer ye ndo chukale go chakobeka inenga nere kale korenta magenderero bonega njana akanire pi mwana ona takona kwegambi para erinde na nje no mongina pi naende nere mbwate bwe kamukayone mwana ona tikona kwara magoko igati kuna bonega igaya na kanira manga na kanire pi kanya no korage nje mukayone na bonko murage bano lyo litindi ko barage bimugako utengo barage lyande mukayone uracha kosi lakini nyamusi era bonega iga na kanire pi mugako yo libwa onyi gutonyigwa omugako liboneka igana kani asengenjo nindo chengaye ndi gukuneti kera abantu bakona gukwana paraga alimo mwana ulia mukaya mwana ulia busibuwa ababeire bali moyo yani tindi manya lero ngani ndike ntungiri ko bwata ndo mugako yo no leta biri bikomeka ngiri ko bwata ikikara kutundi ko talinga ntiyero mu minto rero noni nendagira atari ku ninki ekitori ko boyo ati ngenja lita ko kuneti inje nakaniro mugako yo tindo chikuona ga igaya nakani Kijana. Yes, madam. Sasa ni sanga tu. Sina saa. Hauna saa. Ulijua unaenda kazi? Ndio. Alafu? Hata kuniambia saa hii ni saa ngapi? Madam ni venye sifeel poa. Ulikuwa umesema unajua unafaa kwenda kazi? Simu yangu ilipotea. Ulijua unafaa kwenda kazi? Ndio. Nilikuwa mgonjwa. Hivyo uliamua tukae hapa na wewe? Hapana. Nikae na kuongoja. Unanijua kweli? Yo negosoliyo kwegya ya omoitongo buna yaletrwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani